So wow, it's so yummy. Te phila makwa phi try te phila JP follow करने का recipe mo JP phila try kami uchit simple and easy way mo te vito ala mani ni jamit te mo dang em ki jada ini ki jawa sakmit bero te phila JP chet mo kamni batan por telang te rob chito mu bam jada tha mo te phila JP fry kamni it's very easy mo suk bhar Rukom Chet to ekhi bero man hetu yo pin yo phi nong kong nong chap te hap ep phnyang man det te hap ep piat mo te makwa phi italiat bis ing versun la ho hi makwa phi akam to slice la ho hi te yu phi jhur nong e jhur carrot matar ka te vini i beans eng ase te vis murit la makwa phi e lene lahan kwa phi la arba e la ho hi te u fry chwa phi kini jhur hava I bhagi ma te mande dep I gi te yo khle phi ti ja wasa mit leni jadai te yo u dep khle phi ki yo u mix bah phi ki ditok rokom te yo tun phi tu ma te mande dep tun phi tu I jhur dilang te yo kin phi ki te mande kin phi ki mande yo phi drop hogi te yo e no phi katte vitu I soya sauce leni kadi ma em masala phile either chat masala leni maggi masala e phile bang bai kise te yo phi katte kamnu yo phi drop yo bang kitika la no to e soya sauce te bhat drop yo bang kitika la te yo open yo phi ne jangai kha jak kamnu yo bang bha ki no rap seri me kam ti restaurant type ma fried rice restaurant type yo phi kam che restaurant la manda ong phi e fried rice te kamni no te phi le je phi try ki mo it's very easy te rang ne sunday special breakfast mo ija ate te vicha te phile ma kwa phi try ki te phile of course je phi try ki very easy it's very easy kate it's also delicious and healthy mo te thank you te perlog yo ubam no te phile if you want then you can tell me ma thank you te perlog te bye bye thank you take care and love you all please support me guys